Hei te rā mere, tuki ai te kapa o Ingarangi me te kapa pōtai pango ki roto i te whanganui ātara i te whakataetai ipu kriketi o te ao. He mea whakatau te kapa o Ingarangi ki te upoko o tika i te rānei i raro i ngā tikanga Māori. Kei a Heta Gardner, tēnei pūrongo. He āhuatanga hoi mo ēnei kua heke mai, i tawhiti. E titirati ki a rātou nei kiri, hei tū mai rā ki a rātou nei huru, i roto e tana tuara. I puta a kanohi Māori me ōna moko katoa ki pōneke Inapo, i tīmata mā te hoi ki te taha o te manuhiri. I ara ake te wero. Ko te haka i whai mai. Kātahi te āhuatanga miharo tēnei mo ēnei ākonga, te tuku i te reo umere ki ngā whatu o Ingarangi. Obviously seeing the English cricket team, it's pretty special as well, so I'm just going to remember the whole thing. He hai pāpā nui tēnei mō ngā ākonga o te kāreti o Pōneke, he kura kāore i te mōhio tia whānui tia mo te mahi kapahaka. Tui aki tērā, he mahi taumaha mo te kāia ki te ārahi i ana hoa, he tamaiti he te kaumawha tau noa, te pakeke. What was it like to have that opportunity? What was going through your head beforehand? Not to mess it up. I rāngona te ihi i kaha mihia te pōhiri nei e te hunga pāpāho huri noa i a Ingarangi. Engari i mua atu i kaha pātukituki, te manawa. Were you nervous? Yeah, definitely. He tāanga manawa tēnei mō ngai Māori i kōkiri i te kaupapa nei, i runga i te mōhio he tini ngā here i Waenga Nui, i ngā whenua e rua. Nā rātau tūpuna i tai mai i ngā wau mua, me hoki anō i a tau. Engari, ko te manako ia i tēnei tau ka hoki hinga atu te kapa o Ingarangi, ki te kāinga, Heta Gardner, te karere.